Okay, exclusively, iti adda kami manan dito lang nga po. 98.5 IFM Cauayan, iti Idol Tang FM. Ket, dagiti kami po mga babasa nga kalikagom yung when dedications and greetings ay ket pagpaspasin sa anyo apo dang kami ti high blood dito nga permi mito nga palakasan niya kung kunan mo ten aket no amum lang ko maading ko ti kinaado iti text messages, hundreds of text messages. Ayan kan of course dapat Facebook live madimi mas suro-surutan pa garo to duman. Do nga Facebook live pa dito. Sapay dapat ti technician ti jing karasinyas no commercial kung kunan na iso nga nagatado iti obserbaram mi di sapay ko mata maawatan nyo no apay nga kasjay. Anyway, tatay pala ang mata nga oras nga nag-message dito kanyak alas 12:17 tatay bigat tatay kung nakuma. First part of the program pa lang dato isong tatalang nga mabasa mo. Kung ano to ni John Paul Hernandez of Sanoteo atay barong ni pimusay nga ni Sir Paul Hernandez. Kung na pag-greet man ni bakit ko Sir Jun ni Maria Felisa Hernandez nakikinig kami sa inyo. Thank you so much ading John Paul. Ayan. And of course to Mampla, good afternoon. Kung na pa dito may sapay nga message hello manong Jun ken ading Jayam kablaawan man Jay anak ko iso ni Irish John tain na pinagkasangay itatangal daw agyaman akunay ti ado manong God bless and more power always from Flor de Lina Espiritu here in Hong Kong. Ayan birthday ni na Jemamat nag-message sila ading pabati man ti happy birthday kini ading ko Jomar. Happy birthday ading ko para kasman tay kantang willingly Ilocano version. Pabatimot nila kay Kubong Tamanay kantay duwa nga anak ko Benedict Ken Eliza. Thank you FDD. God bless and more power. And happy listening kay Mami Josie Kalukag sa mabinig mo. Pa-request man bulan nga kanta. Happy listening kini Ate Jun Seriales from John Lane Kunana na sila familiar dito di ba? Oy, damdam ato to nga. Jonalyn dito. Sa dating ata? Kaya taga-gamu mo dito kwa nag-message. Anyway, naman ni Renage. Duenas. Hello po mga idol. Pa-shoutout po mga anak ko na sina Lizel and Lovely Joy kini agmay-may nga lalaki nga bunsok ni Nigel. Kasamot kanya dananay ko kantay tatay ko. Ita San Antonio Ramon Isabella from Qatar. Yes, and nag-sign ni Gayem ko, Dominador Mayo of Alicia Isabella. Good afternoon. Ore ni Ma'am Sharon Paet. Yes, hello Ma'am Sharon. Ay, di ka mo no, nangalubong tayo na dito, nag-adumo ipagpaspasyaran da. Buta test kung kuna na di jay. Akagbubuy alatan at picture da. And anyway, thank you for sharing. Dito Turio, Kabsat Sharon, and hope to see you soon. Miss na kayo. Okay, as siya man timang isagot iti kanta para kini John Paul Hernandez. Here's something from our first album. And to the people of San Mateo, Isabela, nga makamis kini Sir Nap Hernandez, this is for you. Nagbaling may isang tatang iti ili sa San Mateo. Idi malagagaan genggat nga agdaan na tipo agubakam ken ni tatang sana isala agraman ni nanang ililinak genggat makaridepa sa agin inayat nga mangyuli kanyak panagdungo ti amak marik na nakumalang mabalin nuwadapay panawin ngayon kang magkibing kat isalan at akasubing tay di agpatengga asamiweng tapno may papasko ti ayat ko ken to'y iliw. Luwag ririkam kininanang ko agpaisala ka nag-adagos kini tatang kasta unay panangay ayon na wala sana tumet la ibaon
laag pa kumbaba, duti rabiin na makaturuga. Mangibatit kwartat pagpungpunganak, ketjak im pagpagaru, apanawan na. Matagaw ko panawan nga kaaddan, uray may nga addan, apanay ang lelang kaniyak, piliyak kansyon na diyak patengga, tati ayak ken iliw, maipapasko amin ken ka. Jak mas balang tinundaan, takas taon ay panagib-ibig ni nanan, kararap ko kararang namadlang, nalablabes pa nagdusdusanan. Hello po, pabati nga po ang mga family Agbayani ito sa Bintan, Alzheimer, Ilocos Norte. Pumutno, ti karkararag ko, ngem ka di isublim, tay amak na inayak ni nanang, amok nga di nagtumet lapatgan, ngem apo ipatay na, amakasal at balsa ni tatang. Dadarat ni rabi, matumpal tinapa nagsagli. Magandang hali po, hapon ko na nag-IMJM. Pa-shout out ni Hazel, naggawa ng assignment niya dito. Dibuluan Jones, kumana. TY. Thank you. Nagaramid ka assignment mo. Pabati nga po sa kapatid ko na si Ronald Di Guzman. Happy birthday from San Manuel, Isabela. Kita nga ang pagkibibiyang mo. Banji Domingo, clap, clap, clap. Wow, galing nyo. From Greg Taguding. Kano ni Felia Pakunana, good afternoon po. Kano ni Alex Uligo, watching from Canterbury, London. Para kayo samantay Mildred, para kada kita tropa Kapilso. Canterbury Boys. Ano ba yan? Mga pabuyoy. Okay, nalpas na tayo na kitang aminin nga kansyunen. So nga dispensary nyo na kami nga ulitin yan. One. Pero lang natin yung barbaro ti request yun talaga nga kaya may kansyunen. Okay, good afternoon po. Greet ko nga man lahat ng family. Iti family San Juan. Dito'y Diasa na Tiaga Isabela. Kaya request ko mo na di kanta nga You Are the Reason, J. Ilocano version. Thank you po. And more power. You are the reason. Dapat lyrics mo ta ba lang? Datinti sa lap no. Okay, damdaman mo kantaan. Makalpasan natin. Ay, hello Sir Jun and JM. Na yung pagngamalan para kasamantay, I have you, Lucano in English na from Ma'am Devora, Sir Denolak Batara of Carina Isabella. State University. Wait. Ismandag sa dakunaen, anagasatak. Amaki den naken ka, ket agdadagsen kan. Umalanto ka data, dagiti anak ta. Abino kelli ayat, narway ti masakbayan da. Ket uray pa'y awan kwartata, nulakit di agpinpin na tekta, agwaras tut ayat ti anak ta. Ket tunggal makariingak, lulwat ragsakat da kanyak, kunam tu nagsyaat, naragsak apa nagbiag. Katno lang na di kalman, managi barkadaan, jak makatakter,
kasla sugal minalasa tatan ada ka akadan at mangtari pato kanya nang tagpisa mamaliw tilangat ket uray pay awan kwartata dulakit di agpinpin at tekta agwaras tut ayat ti anak ta ket tunggal makariingat luluwat ragsak at kanyak kunam tu na siya naragsak apa nagyan una pa'y ti barata katunusan ta natibker ta adwa na siya at ato na ama amin ket numang rugi awan lati awan intun di agbayag narway ton ti panagbiag ket uray pay awan kwartata nulakit di pinpin at tekta agwaras tut ayat ti anak ta ket tunggal makariingat luluwat ragsak at kanyak kunam tu nagsya at naragsak apa nagyan bakit sikat silaw ti pagtaangan amin adda kaniyam ikarik asik sikalang pero kiniyo tiragsak yo ket ikutan yo narigat yak solo ket mga asawa kayo aya ket uray pay awan kwartata nulakit di at pinpin at tekta agwaras tut ayat ti anak ta ket tunggal makariingat luluwat ragsak at kanyak kunam tu nagsya at naragsak apa nagyan may bagang walang tayo amin Idol FM Taiwan pakablao. From Taiwan ko na dayay. Pakablao tayo kabsat ko dito Ramon, Hydro Isabela, Ate Irene, Kuya Edwin Christopher, agiyaman ang idol. And hello to Ate Angie Maingit Ragwal. Okay, ti Presidente. Elect and re-elected President of Forde Kaduo Hong Kong Chapter International. Ang madarimaan nga glimlambang datatadagitang kakamiyembros na ata siyempre. Medyo delikado tekpas pa palpalanggapang agam ampa ano niya may maingakwan palpalailang dito po streets ti Hong Kong ta anytime kata dati agbibin na to kasi nariga mo na mabato ka okay karo ba may sabi ka nung kanta agor ka naman jiri ko sa time pledging my love it's 2:30 Pledging my love. Guna na ni RJ. Ayan na eh. Ninong, pledging my love. Okay, kata-kati. Agiin na yan. Forever my time, my love will be true. Always and forever, our love is true. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your commanding, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return.
May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear,